zo than sanga case kan ti tak mai additional district and session judge kota voin ni somni le pakua September sang ni somni le pakhata soizom le tur hi atro bul atangin in thu chodon teang atir lama khatla we me hola kal khom hovina atla chapa polandin zo fa te in sui khom pol tia in vuaten kongzo an hoi hot ngal chuk chuk atang khan tuna chuan he case awanga pol din zo than sang case mai ba ka mizo zinga ma ni maya danang thapa digna hum him phalawemo be sei phalo te lo tan puya lo boi pui tur pol people union for justice Mizoram PUJM nga kalpui chho ani towa tuna he case update hunung berchu chan sang sanga wanga du thu samang taka hun rei tak atang towa he case kal chak tok lova kan ngai tlan criminal case number 727 of sang ni som pakwa chu September ni som pathum sang ni som ni le pakhat khan additional district and session judge Justice lalbiak zama ko ta ngai tua chun jom ani le ta hlau maya kan share thewangin he case a mo phur tu te panhi hi atir phat kha chuan IPC section zathum somli le pakhat wrongful restraint zathum somli le panhi wrongful confinement zathum somni le pathum voluntarily causing hurt zanga le paru criminal intimidation a charge anya wangin chief judicial magistrate ko ta chai phot kha nia chumin huwa hun a local le dewa prosecution lamin accused te panhi hi IPC zathum somruk le pasari kidnapping case honorable tir le ta ka wangin he IPC 367 hi asem na po kumsom lungin tan theina dai aloni ta ka wangin le kidnapping case sim hi bel theilo aloni tak sia chuan CJM ko ta tangin tuna additional district and session judge ko ta hian pek cholo theilo aloni ta ni prosecution lamte hian accused te panhi hi IPC 367 a charge tel ani tak nuwa mo phur tu te din mun tur dik tak hi enfiani se tia ko ta an dil na chu ko thian September ni somni le pakua sang ni somni le pakhata khian ngai tua leng hal mai turin thu atitluta ni hezo than sanga case hi mi puin kan ngai ven case ania wangin kan pol PUJM People Union for Justice Mizoram chuan he case hi fair devin court pon lama theyang angin kan nor verenga mi puilamin he case kal chodan hi kan phechak le hlom ti sia in arem chanang angin fair reporting run update choreng ania kan just thar in pekna zara le case in nam noi tele anukil te man mo ve vek to wangin chak tak le tluang takin he case ya kal chota case akal reilu tuk chuan justice delay is justice denied ani ve theitlatani keni PUJM hian justice for zo than sanga ngor kan thu puiber ani ngot lova danina phutangin thil sualti tu chu shem niro se justice for all hi kanram le nama hian thleng thin se tin he case po hi kan boi pui chhota ni tin pulal biak zuala general secretary le pulal thria renga changte president ten ming anzia kani hemi case chungchanga zo than sanga nu press release hi han ngai thak chunjom taila nisari thlakwa sangni sompria zana zarkot venglal boya shopping complex opposite kongpuya tlangwal rol inti boina thlengkha thil thleng pala ngai thei ania anulama thil thleng ro chu zoramin kan hriat ngai lo TV le flima te sabdan india kan hmu thinang mai kha ni ka phapa zo than sanga kumsom ni le pali chunga poi khoina rap thlak tak thleng hi atuar tu chungko tan chuan ana in arun thlak leya atuar tu ril ru le thinlunga ngong thalo tak ania wangle hetiang hi midang chunga po thleng to lo tura kan duwa wangin kan ron au chua puita ni hemizana hian kan faten birthday lomin an thian tenen lyrics karaoke zar ko ta hunan manga room le lama hian zodin liana sailo bachelor night mang anom ve boka hemizoa an thian ho in thalai hian zodin liana sailo thian then kha tenen in nialin in ti boina rewak lawoma chumi nuwa chuan kan nautin in ti buai kan du to lo kan tlom an ti chungin zodin liana sailo hian bulron tran thalein in ti buai na athleng non lea police te po lo kalin FIR thelu kan du le du lo min zota atul kan ti lo thu kan lo shilani in ti buai na zo nu police po an ho to nuwa ka fa pau pa zok le thian te in hliam civil hospital casualty a first aid la an kala wangin
ka fapa nau pangjok zo than sang ale thian te Stephen Lalming thang ale van lal nga ka ten an lo nga ka chuti lai chuan brigadier then phunga sai lo tu pa zo din lena sai lo le a thian pa arl roi tluanga ram hnun no te chu kara local le in man ruwa nen a bawin Stephen Lalming thanga chu kara nor lu tin an phur chuaka anu re waklawa zo din lena sai lo le arl roi tluanga te chu ron le le in ka fapa zo than sanga chu a thian pa Stephen Lalming thangan angak tia bumin an phur chuak le ta a thak thing veng thla an tlan lai son kar kong khar lokin I thian pa kha chu adoi jep khoba kara tangin a zuang chuaka nang chu I huai khop mai kan kara te ila chuang ngama an tia heta hian a thian pa Stephen a chanchin a hrewe ta chawani ti chuan zampui manga lungphun pia salem veng pan na kongkwal re lai zodin liana sailovin spot ngai tia asoya chuan an throi ta ni heta hian ka fapa hi pistol police security stick taser body bag le bottle ke siam te mangin tha an wawa ati sa te po an po thler saka athom no phelvek turin an wau boka an that du mai dona asiata wangin titura an tia piang ati taringot maya mipat na lam hoi thlengin an ngai sa ni ataksa hliam hnu ma mu theitur hnu chiamia silovin an ngai salai le asarwak thla te mobile phone in an lak saka email hi kan thai chevekanga iruang hi body bag a kan khunganga kan da thang che tu man an thre chuak theilowang che ruang hi kan da bo hnem to tin an bawani zodin lena sailo le arlal roi tlonga ten du to ka an ngai sak nu chuan ka papa chu athom hno te peletin kan kara ron chuang ve to su tin an kalsana heti lai hian khuwa war toa dar kar khatvel jet chu an soi sa ni an kalsan hnu hian ka papa chu chaw tak chunga ke a thui taka kal hnuwa voksapur taxi pharin alo ho pheita ni alo ho hnu hian thil thlendan kim chang tak chu a soi ngal mai lova an soi sakdan te chu soi ve bok ma se mipat na lam hoya an khoina hi chu a hnu dewa au hne na tangin ka hre ve chowa civil hospital casualty ya medical examination ti tu doctor point ifapa thilton hi arap thla ke mai psychiatrist hne na shwai nge yang che tin alekha po sexually molested ti aziak nge ani atuar tu hian rilulama har satna na satak atuar zuya mutha theilo cho e tha theilovin oma nun phung pa ngai nei theilovin a chevek ani ber mai doctor ama medical tuin min ronangin psychiatrist le psychologist ten anin kolani kafapa chunga thil thlengrap thlak tak thlenga wang hian FIR chu ni som thlakwa sang ni som pariat khan Aizawl police station a thelu ania atira police lam hian FIR hi register lovin inquiry a anda ni som pakhat thlakwa sang ni som pariata police chuan thil sual ti tu le keini lam statement an la an medical ngal boka police tene ni som pani thlakwa sang ni som pariata spot verification nein thil ti sual tu tele ka papa hi motor pakhata chuangin an soi sakna hmuna an suaya zodin lena sailo hian in kil toina le in thla na nei mi alo le engma ti sual nei lawang main apru brigadier then phunga sailo chanchin chuang taka soin police te ati ti puikong tluan zakani police ten investigation inquiry ti thosin kan FIR chu unregister silova in biak rema thazok thu min ril reng boka wangin kan mangang chuan ni somni le pasari thlakwa sang ni som pariata Aizawl SP pu Bijendra Kumar Yadav chu kan va mutaroi maya Aizawl SP malak 9 FIR kan thelwa tanga ni som pasari na ni somni pariat thlakwa sang ni som pariata case chu register anita chawani FIR original chu aselu tukti in minlo kai tor tir boka ma se Aizawl PSN kan complain lam hoi IPC section an pek lo wangin police ho tulian tele Aizawl SP chu kan mule ta ni case register ani nu po hian thil sual ti tu te man ruwa FIR kan zialan te chu engma man sak an nilowa hemi nu hian case IO tharin investigation ni somni pathum thasom sang ni som pariata kanina kafapa statement aron la thaleani MLA general election loom tura an boi viawin kan ringa amairo chu hanin sangmar deu se keini case pakhat lek chu karlova an chin fel mai thei kan be se tlatani ti palthil nilova sualna uchuak tak ti tura lo kir lenga tin kafapa chunga an thil sual ti man hi
zodin lena sailo le arlal hruai tlonga te hian an phu tok hremna an hmungei ngei turani ani lo chuan he tiang sualna hi tu chunga po ala thleng le theya dan point a khoi phak lowanga anin hriat na thlengin ti top sak an ngai bokani tin November ni som pakwa sang ni som pariat khan zo than sanga nu bilal than zuali chuan press release asiamani barmaram chung chanchin thar han ngai thlak chun zom le taila Chin state halkha kho pui ko chua ge ta military council ten mi pui vei wak te poisa antong pong dil chiam thin ti thu hriat ania mani lokhan than tlang kho pui atanga halkha kho puya kal motor pakhat chu halkha kho pui lu tan tir ge ta military council ten nuai thum an chu sak to thu tual chung mi pakhat chuan a soi keini chuan halkha gate kan pal tlang main driver tenen kan in rem siam towa anni chuan chiat nuai thum min pek chuan kan chuang cheu an tia poisa kha phun sa ro min tia kamhel hriat pakhat chuan ka soi thiam chuan nuai thum lo devin niam kan tum chinange a thei mai thei ka ring atia tunang huna in soi thiam a hun to lo tin kanei zong zong nuai thum chu funin ka petani driver hena chuan nuai thum le le khapoi mo tenen ka petopa driver chuan military council te apek thu tual chungmi pakhat chuan a soyani halkha ko pui lu tan tira hian gate pathum oma karma sa tang khan military council ten duty in an check renga mi vei wak reng an du zat poisa an dil mia thu hriatani Chin state Matupi township ngalai venga September ni somni le pathum khan military council sipai ten Christian pastor pakhat chu manin achung tenen tun thlengin an lain hmu tir lo ti hriatani Madupi khomi pakhat chuan civil mi pakhat le pastor chu manan to ka a phone a silai thala kan hmuani chung thalak te chu tun maram boi ma a ram hnuaya sakhi pe lai vela silai thang chi alo lak te ania pakhat jok chu a phone a engma an hmu lo awangin an chua le ani tina soi chu man tok pastor chu ungai kungania IB 140 sipai ten an kol meka arwala man tok civil mi pakhatero chu anman nia an chua le ngalani pastor ngai kung hi COVID-19 response and control committee member pakhatania a chua le theinan Christian Paul sanga pastor ten IB 140 tactical commander an mebek ti hriatani Madupi township falai khwale ngalai kho inkara September ni somni le pathum khan CDF Matupi le military council sipai te an inkapa ngalai kho chungmi zong deuh tho chu ram hnuai lama an tlan chia sipai te chu ngalai khuwa inkulin falai le ngalai kho inkara vei wak bike le kia kal te phone an check sak ba ka anomna address te po an zot chiang vek zel ti hriatani Madupi township pa sipai thune na do dal na le CDM alu tia puna wanga kho chungmi man to za chu somni in khopon lam nen chuan mi som panga an tling towa tun thlengin tuma an la chua lo ti hriatani Rakhine state ramri khuwa mangdoa Bangladesh lama dan lova aruka thon lu tur cheng nuai sang riat man chu rangka chakle poisa ba ka keng tu te chu September ni somni le paruk tlai lam dan nga vela man an ni thu mangdo border guard pakhatina soi Mangdo township angzia khobul kongpuya lir theikal te chek thutna Mangdo khuwa mioma kain tan venga jama murin khallai motor chu tiding in an cheka chungrang khachak te chu hmu chuani chungrang khachak man tak te chu academy trademark tel rang khachak tlon tikal somari somthum le pakua rang khachak ngun lunglu chi ranga chei tikal somni le pariat avaya belkomin bugli le tikal som pariat tunlai market reta cheng noi sangriat chuang man huania rangkachak mai ba ka poisa fai noi somnga po man tel bok ani thu hriatani Mandalay Transportation Department Office chu nimin September ni somni le pasari jinglam khan bomti puani in atlem bera mi som an hliam thu hriatani amuna pakhat chuan commission ho som chuang an hliama mi puizinga bom chu bom luani awangin mitam takan hliama apuana tak chu office lu chuana malam gate bula kubador bula ania office hontran hun mi pui intlarlaya vom pu ania an hliam cheu mai commission po pariat vel an hliam ti na soyani transport office chu kobita wangin mi pui sarkarin kumsang ni somni December ni nga tangkhan alo khar lai lok towa sipai lamin thu nei na an lak nu
March thla khan motor le bike license registration extend nan ahong le ta ni bompu anu deuh loka sipairal thuam keng ho chu ahmuna thleng halin kong number somsari parial le somsari pathum chu andang chat ngal veka veivak te anchek zel ti hriatani Chin State Hakha Khua Hakhatar Veng number 1 Vailam Tlanga District Fire Department Office thunei na latu sipai za vel anin kul nuwa abul hnaya chen na in te chu rok ani thin thu hriatani Military Council sipai te veng chunga aronoma wangin anbul hnaya om in som pahnih vel chu hmundanga anin sona chung mi hring chen lo na in te chu sipai ten rokin achunga bungrua anlak thin thu in nei tu pakhat chu na soi chu tianga in rok tok tual chung mi pakhat chuan District Fire Department Office Military Council sipai te anronen kulta ka chuan mi puilamin hlavin anom thangam tolova in te chu tala kalin anin sona kain ngei po nimin lam khan anlo roka bungrua anru chua kani tina soi Military Council sipai te in kulna venga chuan cholkar masalam khan CDF le sipai te chu anlo in kap to bokani Sagaing Region Kalimiao Tasi Sinpia Khua CDM Police Kozo Mothut le Khochungmi ko than tai aung te pani chu fir fiak Military Council sipai ten manin anti hlum thu tual chungmi ten hena tanga hriatani September ni som ni Parukhan Kalimiao Township Tasi Sinpia Khua High School a fir fiak sipai te chu anin kula School tukver le ai nangian o library tukver te chu ti chiain an haidar na sa chumi hnuwa khochunga poisoi lo mi then khat manin CDM Police ko zomo thut le khochungmi ko than tai aung te chu tasi khothlang lam thlan mola sipai ten an tha ma an ngai sak thu tual chungmi ten khit thin media an thil bokani September ni somni le paruk tlai lam khan China COVID-19 vaccine Sinopharm athlen le thu Military Council Ministry of Health ten thu chuan siama an thu chuwa hian tum maktadoi somni le pali chiu tura thu thlun ania maktadoi li an leito zinga tum hni na nia maktadoi li chu September ni som pani khan athleng to bokani September ni som ni le paruk thleng khan Covishield vaccine maktadoi ni Sinopharm vaccine maktadoi som Sinovac vaccine maktadoi ni tiamin maktadoi som pali athleng to ani Myanmar ram chunga hian COVID-19 shikai te mi nuai li le achan ve chuang anom to mi sing khale sang sari chuang an thi to thu Military Council Ministry of Health chuan atar lang bokani Sagaing Region Kalimiao Township nimin September ni som ni le pasari chanu hervel khan Military Council tele PDF kale CNDF tangkop tenen anin kap chiama sipai lami bathuman thi thu PDF kale ten an thu chu an tar langani Military Council te hian Kalimiao chimlam Chin Saing Khua tuam tanin Tasi Khua tanga tlak lam tin zone zelin tlailam dar ni vela lian su le sipingi khokianga kale PDF le CNDF te tangkop ten lo dangin dar kar li le achan ve vel chung anin kap chiam ti thu hriatani hein kana hian Military Council ten ral thuam lian an cheleka sipingi khua tangin an suat luanta miola le indai kon thleng an thlen thu hriatani hein kana hian Military Council lammi pathum an thi thu le hliam anom nual thu hriatani PDF kale le CNDF tangkop te zinga mi pathum an hliam thu hriat ani bokani Aung San Suu Kyi man ani laya akai zaveng tu le abula ve reng cherite chu man ani ve nge ani na pa ngai cheltir chun zom alani zel tia mi puilamin inrin siaka then khatin kai san tirania ni pi do general ho veng tu ada ni tia ngai dan hoi tak tak an soilain Sub Inspector cherite chu ni pi do Jammuthiri Township Police Station number 1 na Police Officer pakhatin section janga le panga manga thu boi siam sakin September ni somni le pathum khan manani thu hriatani Military Council Noya Information Deputy Minister General Zomin Tun chuan thil panhi bi ka kanzo chiang meka achan chu fir fiak pola puan to NUG nuaya pol tenen in biak po na anlo nei wangani tin VOM media ashilani Suchi bodyguard Louis Sub Inspector charite chuan social media Facebook March ni ruka tangin thil diklo chu diklo tia isoi ngam lo chuan I hui chi bro adikani tin soi suang che tia post nu March ni saria engpo ni se lelamin CDM izom lo chuan Military Council lam tangini mai semna I muang min tia helam line CDM izom chuan police dan le civil dan angin kumsom pathum zeli tang don min tiboka man min chak ve wangin
puan thua telin zel lama ka kalmai donem ni ka puan thua chu ka tel fel to tia asoiba ka march ni som palia we love dong san su chi facebook ka bangai che em kanu ti post chu alo share bok ti hriatania jun thapo khan charitet chuan NLD party belin parliament member hlui ma theri yatana nen anlo in bia ma theri yatana chuan ram hnuai ke ma khosak dan le ral thuam keng lai thlak te fir fiak NUG pol thu chua te alo thona ani point ram chunga thlak le audio file te alo thon be boka wangin thu boi siam sakani thu military council lamin ansoi ti hriatani tuna hian sub inspector charitet kumsom thummi chu section zanga le panga ena manga thu boi zia lutin Jamuthri Township Police Station number 1 a hrian mek ani thu hriat ani bokani September ni sari D-Day puan ani atanga cholkar ni avei hnuwa military council kut hnuaya thok staff sipai le police zali somnga le pathum chuan sipai do dalin CDM zom tura anran biak po to thu National Unity Government sarkar hnuaya Defense Ministry Secretary Unang Thuang chuan asoya ani chuan hetianga belet ve tura indona kan puan tak September ni sari hnuwa tangin ni khata mi somthum le pathum velin mi puilam tang turin minron pe pobrenga chu wangin D-Day puan hnuwa mi puilam tang thar chu za somni velin anron tam chhoti amu theani tina soi February ni khata sipai thu nei nan pongla ka tanga September ni ruk NUG D-Day apuan ma thleng thlasari chung khan military council phatsana thu nei na do dal tu sipai sang khan le zanga police sang khatan vain sang ni le zanga anom to thu CDM security force te tanpui tu Myanmar police CDM channel chuan RFA ashilani